Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Во наредните 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Дарко Трифуновиќ, експерт за безбедност. Човек кој прави турбуленции тука на Балканскиот полуостров, пред 2 години излегувате со одредена теза, шокантна теза, дека Путин, доека е главен руски разузнавач во Источна Германија, ја прави структурата на УЧК. Pa, pre svega dobar dan vama i vašim gledalcima. Uvek mi je drago da se obratim vašim i našim gledalcima u Makedoniji. Ja ne bih to tako nazvao, jer ako iznosite istinu, onda i ako ta istina je potvrđena i dokumentima, a na kraju krajevima i posledicama onoga što je rečeno, onda to ne može da se nazove turbulencija. Turbulencija, da, u glavama onih koji imaju kratko sećanje, kratku istoriju i koji ne uče iz istorije, a onda ako ne uče iz istorije, uče na svojoj koži i na svom primjeru. A evo da objasnimo vama i gledacima. To je šokantna, беше šokantna informacija. Pa nije to ništa nepoznato za general Stamevski, koji je jedan od vaših vodećih stručnjaka za bezbednost i naravno sve moje kolege sa Fakulteta bezbednosti iz Skoplja, oni to znaju. Znaju da je Jugoslaviju trebala da ruši Rusija i Sovjetski savez, a ja sam objavio i knjigu Izveštaj kontraobaveštajne službe Jugoslavije, gde ste i vi bili Makedonci, od 44. do 54. gde se jasno vidi da su naši stari pravili razliku od Sovjetskog saveza i ruskih službi. Zašto? Zato što su ruske službe napravile Štazi u istočnoj Nemačkoj, koji je bio mnogo suroviji od samog KGB-a i ruskih službi, jer je trebao stalno da se dokazuje. Iz tog Drezdenskog centra organizovane su subverzivne operacije prema bivšoj Jugoslaviji, a Staljin i tadašnja Rusija i Sovjetski savez, ako se sećate, trebali su sa 60-70 divizija da napadnu tadašnju Jugoslaviju i naše vojne oblasti su tako i formirane. Trebalo je da 20-30 divizija iz Bugarske, 20-30 divizija iz Istočne Nemačke, 20 divizija iz Mađarske, iz Rumunije i mnogih naših susednih sada zemalja, trebali su da napadnu tadašnju Jugoslaviju koja je bila trn u oku, sećate se 48. godine i tog razlaza sa tom jednom politikom jednoumlja, politikom bojševizma koja ne prepoznaje čoveka. Šta se tada dešavalo? Njihove tadašnje službe radile su paralelno na unutrašnjem neprijatelju. Jer te invazivne trupe koje su krenule invaziju, agresiju, trebale su da imaju unutrašnju podršku. Pa jedan krak, svi se dobro sećate pokreta Savke Dapčević i Maspoka u Hrvatskoj, pa oni su direktno bili vezani preko Istočne Nemačke za ruske službe i ono što nas i vas najviše interesuje, to je taj lenjinističko-marksistički pokret na Kosovu koji su oni stvarali zajedno sa Ademom Demaćijem, a vidite danas, da podsjetimo vaše gledalce, Adem Demaći je duhovni organizator OVK i zbog njega i njegovih sledbenika Sjedinjene Američke Države su OVK, UČK, kako hoćete da nazovete, 98. godinu čitavu tu organizaciju tretirali i stavili na listu terorističkih organizacija. Međutim, danas, ako pogledate, vidjet ćete da je njegov duhovni učenik, gospodin Adem Demaći, krajnji levičar i zbog toga danas Amerika i njeni saveznici i otvaraju sud za OVK s jedne strane i zbog samih zločina koji su oni počinili, ali i zbog toga da disciplinuju Prištinu i povećavaju prisustvo KFOR-a na Kosovu da bi gospodina Demaćija, koji očigledno... Albin Kurti, mislite. Albina Kurti, izvinjam se, da. Demaćijev je pristalica, aj tako da kažem. Demaćije beše Nelson Mandela. Demaćije je njegovo duhovno dete. Albin Kurti je duhovno dete na Adem Demaći. I zato oni sada prave taj jedan pritisak. Ja sam tom prilikom objavio, ako se sećate, i gospodina Vladimira Putina, on to i ne krije, objavio sam njegovu, to su naše službe, kad vam kažem objavio. Ja sam, zaboravili ste da me predstavite, ja sam direktor najvećeg instituta bezbednosti na ovim prostorima koji ima 80 profesora iz 40 zemalja, arhive su kod nas. Rekov, imаме 30 minuti i vo brzanje da ih iskoristimo. Prema tome, arhive su kod nas iz naših arhiva. Upravo je to naše arhive UDBE tadašnje. To je arhiv UDBE Hrvatske radio. Njegova propusnica, vidi se da je on bio pripadnik Štazija, znači gospodin Putin je u Drezdenskom centru znao i taj Drezdenski centar je rukovodio tom celom pričom. Na kraju, ruskoj službi treba odati jedno veliko priznanje.
To je velika država pre svega, velika služba i njihova najveća operacija koju su ikad izveli u Evropi je operacija zapravo posle 89. godine. 89. da bi vaši gledalci to razumeli, pada Berlinski zid i NATO ima ambiciju da se primakne na ove granice na kojima je danas. Znači na granice odmah do Rusije. Rusija 350.000 agenata Štazija iz istočne Nemačke samo prelazi u zapadnu i Rusija tada organizuje preko Štazija i sve svoje mreže organizuje najveću operaciju, a ta operacija se zvala kupovina vremena Rusiji preko 20 godina i evo NATO je danas na granicama Rusije, ali 20 godina je kupljeno izazivanjem balkanskih ratova. Kad to kažem, imam i dokaza, imate u Zagrebu kompletno njihovu mrežu. To su gospodin Mesić, čiji je stric Stipa Mesić, njegov stric je Marko Mesić, inače ruski pukovnik, koji je čitao tu njihovu jedinicu predo Rusima, Gregorić, Manolić, Račan, Boljkovac, ta cela ekipa, to je ekipa naslonjena na Štazi. Onda imate u Beogradu jednu drugu ekipu ovde koja je naslonjena ili direktno na KGB ili na Štazi od Blagoja Adžića koji je bio načelnik generalštaba naše vojske koji je umro inače u Moskvi do Mirjane Marković koja je umrla u KGB-ovoj bolnici, to možete lako proveriti, onda možete misliti koji je oficir kog ranga i do svih onih koji su učestvovali u razbijanju Jugoslavije jer krajnja posljedica je kupovina vremena i vi ne možete da zanemarite da Rusija danas nije isto što i pre 20 godina. Danas Rusija može da se brani, danas Rusija ima kapacitet da se odbrani. Međutim, tih 20 godina izazivanje balkanskog ratišta i zakopavanje sa ciljem zakopavanje NATO-a u balkansko blato su platili vi, mi, muslimani, Hrvati, svi smo mi to u nekoj meri platili, neko je nešto dobio, a Srbi su u toj varijanti najviše izgubili. Dobro, gospodine Trifunović, Blagoje Adžić ili Veljko Kadijević? Izvinjam se, opet ste mi dobro ispravili. Veljko Kadijević. Izvinite, mala sad vremenska distanca. Znači, Veljko Kadijević. Znači, ali nismo ništa mnogo pogrešeni kod Blagoja Adžića. Iako su, pazite, iako su obojica završili škole. Pazite, posebno Blagoje Adžić, ja mislim da je završio West Point. Ali oni su ostali paralisani. Oni nisu koristili zakonska prava koja je vojska, ustavna prava, da zaštiti granice, a pre svega da stane i da spreči etničke sukobe i sve druge sukobe. Znači, svi mi dobro znamo da JNA nije uspela da spreči građanski rat. Prema tome, svi oni snose odgovornost, a ako snose odgovornost, onda se razume i za koga su onda oni, za koga su radili. Gospodin Trifunić, centar vo Drezden ili Drezdenski centar, tamo je pratatkovina na Vladimir Putin, odnosno tamo je počinula svoja krupna razuznavačka karijera. Koja je suštinata na Drezdenski centar? Možemo li da objasnim evo kratki crti? Pa naravno. Vladimir Putin je, gospodin Putin, moramo tako da se, on je ipak predsjednik Rusije, jedna od najvećih država sveta. Sjetite se da je on sa oružjem u rukama branio taj Drezdenski centar, da nakon pada Berlinskog zida njegove zapadno-nemačke kolege ne uđu u taj centar i ne pokupe tu dokumentaciju, a vidjeli smo koje su posljedice. A posljedice po Nemačku trenutno su neverovatne, jer sadašnja Nemačka sa Angelom Merkel i sa Schröderom, koji očigledno imaju dosta velikih veza s tim Drezdenskim centrom, vode Nemačku suprotno interesima Amerike, vode Nemačku suprotno interesima one zemlje koja ih je stvorila iz pepela i sa jedne strane pričaju kako je Rusija negativna, maligna, a s druge strane finansiraju preko Severnog toka 1 i evo žele da napravi Severni tok 2, to zlo o kome pričaju kao da je zlo. Prema tome vidjet ćete u toj geopolitičkoj igri i igri veliki karata kako će Nemačka, ako ne promeni svoju politiku u narednih 5 godina maksimalno, kolike će posljedice imati u strane Sjedinjene Američke Države. Rekovte дека те информации сојузното разузнавање, претпоставам дека станува збор за КОС, контраобавештајната служба на војската на Југославија, дека ги има тие информации за Дрезденскиот центар. Наравно. И имате тука две крупни тези, дека уште во стардината на 80-тите години, кога Путин се наоѓа во тој центар во Дрезден, е направена претходницата на УЧК, односно структурата која подосна прераснува во УЧК. Pa naravno, o tome se i radi. Taj lenjinističko-marksistički pokret odatle je bila, to je bila zapravo okosnica, jer šta je suština bila tog pokreta? Suština tog pokreta je bilo secesija Kosova, izazivanje unutrašnjih nemira, izazivanje turbulencije. Mi svi dobro znamo šta su oni radili dugi niz godina, kako su destabilisali Jugoslaviju. Pa nisu Jugoslaviju destabilisali do 89. 90. zapadne zemlje koje su stvorile Jugoslaviju.
i kojima mi dugujemo i uspeh, i prosperitet, i kredite iz kojih smo mi nastali, ali i one kredite koje smo mogli lako da vraćamo. 90. godina, vi pogledajte samo šta su ti antizapadni ljudi koji su ili se čak predstavljali kao neki zapadni igrači, šta su uradili od vaših fabrika, od naših fabrika, za čiji interes, za čije babe zdravlje i gde su taj novac nosili. Sigurno. Možemo li da se vratimo tuka? Naravno. Vi velite дека Putin je prv čovjek ili šef na toj centar vo Dresden. Ne, nije bio on šef, on je bio jedan od ljudi tu, znači bio jedan od rukovodilaca, ali je, pošto je predsjednik Rusije sada u fokusu pažnje, tu su bili mnogi ljudi u tom Drezdenskom centru. Prema tome, znači, on je apsolutno znao. Da li preko toj Drezdenski centar je pravena prethodnicата na Uček? Da. To je taj leninističko-marksistički pokret. Oni su napravljeni kao osnov. Jer iz tog leninističko-marksističkog pokreta, znači, ponavljam, Adem Ademaćija, koji je duhovni otac OVK, rađa se OVK 98. na 99. To je taj nukleus. Може ли да објасните, бидејќи за нашата публика ова се навистина ексклузивни информации, велите дека преку Штази и преку Сигурими, тогаш е Nisam rekao Sigurimi, što je preko Štazija. Da. Sigurimi je skroz druga priča, albanska služba. Neko od vaših albanska služba je tu vrlo bila izuzeta od toga, jer oni su bili više maoisti i bili su više okrenuti ka Kini i ka tom delu. I oni su uvijek imali neku vrstu zadrške oko toga. I zato namjerno ponavljam da se bivša Jugoslavija rasturala iz nekoliko pravaca. Rasturala se iz tog Drezdenskog centra, odatle su pravljene različite akcije i naravno iz centra u Bugarskoj, koji je bio izuzetno bitan centar KGB-a u to vreme, i tu su se činile razne usluge i stvarale razne operacije koje su bile usmerene ka razbijanju naše države zajednički. И гледаме сега во Министерството за одбрана во Бугарија пред 2 месеци имаше 6 или 7 руски обавештајци на врвни позиции кои што беа уапсени, бидејќи соработува со руската разузнавачка служба. Значи тоа е нормално. Во Бугарија се уште центар. Тоа е нормална ствар. Господин Трифонович, знам дека брзате, меѓутоа ајде да некои работи ги кажеме колку можеме поконцизно и колку можеме побрзо. Направивте одредена алузија дека Меркел, господјата Ангела Меркел, рековте Штердер, меѓутоа тука е прашањето за Ангела Меркел, имала блиски релации или имала некои релации со Дрезденскиот центар? Она е источна Немица. Да. Не заборавите одакle je došla. I samo ako se malo, pazite, vi nemate, mi smo tražili njen karton, njen kad ne postoji. Znači, nekoga je sakrio. Значи гледате во 20 години што велите, тоа е стратегија на 20 години кој што русите купуваат време, успеваат на чело на најмокната европска држава. Тако е. Да инсталират жена која со потекло од источна Германија. Zašto se čudite? Pa uzmite pre 2008. godine da su Rusija i ruske službe maltene zagospodarile Evropom, da su prevrnule vlast u Grčkoj, da su direktnim vezama sa Berlusconijem Italiju stavili pod svoju zonu uticaja, da su, što kažu, sa ljudima u Francuskoj takođe napravili određene svoje dogovore da Francuska izvede Mistrale, znači svoje ratne brodove opet ka Rusiji koja je zadnja reč tehnologije. Samo setite se 2008. godine i setite se 2008. godine kakva je bila reakcija Amerike i State Departmenta. Grčka je ostala bez €1, Berlusconi je završio maltene u zatvoru, Francuskoj je otkazan dogovor sa Mistralima, Srbija je izgubila Kosovo jer je bilo vrlo prosto pitanje. Da li ste, jeste li ili ne, ruskoj strani predali naftnu industriju, pita Kamerun Manter Božu Đelića. Jesmo, odgovara Boža Đelić, u Wikileaks depešama, to stoji, Wikileaks depeše još niko nije osporio. Jeste li, jesmo, jeste svesni posljedica, to je bio januar 2008. godine, u februaru 2008. godine Amerika priznaje Kosovo. Ni na pamet joj nije bilo da prizna Kosovo, ali zbog bezobrazluka nas u Srbiji, da nešto što je američko mi damo Rusima. A zašto kažem američko? Pa mi smo nastali kao i vi na američkim kreditima koje nikad nismo vratili. Znači, dok god ne vratimo kredite do zadnjih penija, naftna industrija nije naša bila. Niti mnoge stvari u Srbiji. Znači, mi smo zaduženi od strane Maršalovog plana, gdje smo imali jedan dobar prosperitet i bili, sećate se, jugoslavenski pasoša. I vi ste ga imali. Taj pasoš je koštao oko 10.000 maraka, sećate se ono vreme. Mogli ste s njim da putujete u bilo koju zemlju sveta. Nigde vam nije trebala viza. A pogledajte sada sa srpskim i makedonskim. Gde možete da putujete? Okej, ali to nije to. Znači, nas je nekao godinama okreto i teo da od nas, od Makedonije, Srbije, Crne Gore, ovog dela sveta napravi svoju zonu interesa iz jednog prostog razloga da bi mogao sa nama da trguje. Господин Трифонович, уште едно прашање за Дрезденскиот центар. Има ли Путин активна улога во формирање
во тренирање на учека. Nije on imao, ne znam, ja ne mogu da govorim o tome. Ne znam tačno njegovu aktivnu ulogu, on je bio tu i morao je da zna i znao je, znači, za te aktivnosti, je potpuno legitimno kad gledate iz njegove pozicije i pozicije Rusije. Oni su velika sila i njihov uticaj na naše zemlje je ogroman. Pa setite se ubistva recimo kneza Mihajla u Srbiji. Setite se ubistva Aleksandra Karađorđevića u Marseju, Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage, izazivanje 27. marta, znači Sarajevskog atentata. Pa ja o tome mogu da govorim satima. Ono što mi imamo u dokumentima, u vojnim arhivama i drugim arhivama, nije isto ono što govore ruski agenti od interesa, lažni istoričari koji ne žele da se suoče sa pravim informacijama. Evo, daću vam samo jedan primjer, najprostiji primjer, Sarajevski atentat na prestolonaslednika puca, svi dobro znamo Gavrilo Princip, je li tako? Ali niko ovdje nije otvorio priču godinama, pa čak ni udžbenicima, da je taj revolucionarni centar, pazite, revolucionarni centar organizovao i vodio ruski general Mustafa Golubić. Pa šta ćemo s tim? Je to britanska služba? Nije, nego je to ruski general koji je organizovao. Da se cela priča organizovala, čak i našli smo dokumente, jedan Vitoljac iz 934. hvalio se da je on bio taj koji je trebao da puca, da je opisao do detalja da je bilo njih 10 puta po dvoje, da su nagane, bombe, instrukcije dobili u Bukureštu od određenih Rusa koji su se klonili, pazite, ruskog poslanstva, koje se nalazilo, pazite, u kući Alekse Nenadovića, rusko poslanstvo u Bukureštu i centar tajne njihove službe u to vreme. I sad izađe pre neki dan Lavrov i kaže, još ćete nas optužite za Sarajevski atentat. Pa ne osuđujemo mi, gospodina Lavrova i Rusiju, nego dokumenta. A imate ovdje u Srbiji, kao i kod vas i kod nas, imate ljude koji falsifikuju istoriju, a ne možete da falsifikujete, recimo, 27. mart. Evo, daću vam samo još jedan primjer. Posle 4 godine dobio sam dokumenta, faksimil, transkripte suđenja od ubistva kneza Mihajla. Na 200 strana, nema ih u Srbiji. Narativ ovdje ruskih agenata od uticaja, raznoraznih kvazi istoričara, da su to radili Britanci. U tom, to 200 stranica original, tražio sam gdje sam god stigao i na kraju dobijem od Bundesbiblioteken iz Minhena, dobijem ceo dokument. Pa tačno se vidi kako je bio i od koga. Prema tome, mnoge stvari će ovdje da isplivaju na površinu, ali to je dobro za Severnu Makedoniju, Srbiju i samu Rusiju. Mi mora da se suočimo sa tim stvarima iz prošlosti, jer kako jedna za drugom budu isplivavale, neće biti prijatne. I zato je bolje da kažemo odmah unapred šta, kako i ko. Jer mi moramo da se otrgnemo od tog smrtonosnog zagrljaja. Evo paralela sa današnjim danima. Jel vi mislite da je Hamas napao sam Izrael? Pa Hamas upravo drže finansijeri, oni koji su im dali rakete. Palestinski narod drži se kao taoc od strane velikih sila poput Rusije, Irana i mnogih drugih i njihovi lideri su kupljeni. Ti lideri se koriste da kad god hoćete da napadnete Ameriku, vi napadnete Izrael. I evo što dobijete. Mi ne smemo da budemo taoc. Ni vi kao Severna Makedonija, vi ste članica NATO-a. Vi morate da vodite računa. Korektno. Македонија, нели? Бидејќи јас почитам Србија, територијален интегритет, комши сме, можеме Македонија, нели? Господин Трифоновиќ, многу е битно. Спомнавте две држави, Хрватска и Косово, односно албанците и хрватите. И руското влијание. Секогаш нели се врзо руското влијание за Србија, меѓутоа јас се согласувам со вашата теза дека преку албанците и посебно преку хрватите почнал процесот на рушење на поранешна СФР Југославија преку руските агенти од утицај, како што ги нарекувате. Спомнавте Манолич, спомнавте Грегорич. Грегорич беше прв премиер на Хрватска после во текот на таа војна. Бојковаc, пазите, Рачан, цела таа екипа. Тоа е таа астра групација која има феноменални односи, која има феноменални релации. Значи господинот Грегорич и неговиот зет Никица Валентич, кој подоцна станува хрватски премиер. Да знате све, тако е. Да, тоа е таа групација. Таа групација добила С-300 од Русија преку Украине 93. на 4. Због кога ми нисмо могли 95. да бранимо 250.000 прогнаних Срба. Ето одатле, тој е одговор. Нису ни дали Србија С-300, него Хрватској. Jer je trebalo da rat što duže traje. Trebalo je što duže da se kupi време Русiji. Преку најголемата хрватска компанија, Агрокор на Ивица Тодорич, Сбербанка станува газда на повеќе од 50% од капиталот во Хрватска. Начело на таа Сбербанка, не знам дали е се уште, до неодамна беше поранешниот гувернер на Народната банка на Југославија, кој доаѓа после падот на Слободан Милошевиќ, господинот Динкич, Младен Динкич.
пријател со господинот Божа Джелич. Tako je. Кај Божа Джелич советник за фискализација Никола Груевски, Tako je. поранешниот министар за финансии Sad jasno. Ali ta linija, da znate kako ide? Ruske službe su formirale svetsku socijalističku internacionalu. I to ide Alfred Gusenbauer i dokazani agent Štazija Martin Schlaff. Krak ide, znači, odatle, ide ka Todoriću, lepo ste rekli, i najvećim operacijama pranja novca za rusku službu, Sberbanka i Agrokor, i to je sasečeno u korenu. Onda krak ide ka Srbiji, ide ka Miroslavu Miškoviću, ka Mirjani Marković, ka svemu ono što je stvorila Mirjana Marković i njena mreža, uključujući Mlađana Dinkića. I sad ćete se kiparski para, velike pljačke Srbije. Pa znate šta su oni pljačkali? Pa firme koje su nastale iz američkog kredita, američkom tehnologijom. To su pljačkali i zato mi čudimo kako je ta pljačka bila bezočna. Pa zato što su im njihovi kremaljski mentori tako naredili da unište svaku dobru fabriku. Uzmite da je Srbija imala najbolje fabrike koje su radile FAB Famos za Mercedes. Prva petoletka iz Trstenika za Boeing. Pa zamislite mi sad, da sad u ovo vreme se vratimo. Pa naše plate bi bile po par hiljada evra. Da to što su oni uništili godinama, što je dokazano, činjenično. I vidite, to se dešavalo i kod vas. Pa mi u Srbiji imamo 24 sporne privatizacije, nijedna nije rešena. Niti će da bude rešena kao i kod vas. Znači, vaša šansa je da se konačno Makedonija dovede u vladavinu zakona, a vladavina zakona se neće dovesti ako vam je uzor neka velika država sa istoka koja puca u novinare, tamniči svoje političke oponente, truje i tako dalje. Uzor možda vam bude Švajcarska. I to je u Srbiji problem. Nama nikako da bude uzor Švajcarska, recimo. Pa da se svi ugledamo na švajcarske zakone, na red, na disciplinu, na jedan dobar život. Nama su uvek uzori ti koji vode tu ideologiju. Jer znate šta je uspeo Putin da uradi? Zato mu treba čestitati. On je na ovim prostorima uspeo da ujedini krajnju levicu i krajnju desnicu. Jer znate šta ste dobili? Gubitak identiteta i da vam je majka ni Makedonija, ni Srbija, nego Rusija. Интересна комбинација прави Словенија. Ајде да не ги земе Македонија, да не ги земе Srbија, ili nije važime. Još samo da završim nešto. A opet ima najbolje veze sa Albancima. Sa Bedžetom Pacolijem pravi Severni tok 2. Su pomoć na Bedžet Pacolijem. A Albanci u Moskvi imaju evo hotel Beograd. Je njihov. Sad zamislite kakva je to. To je, da se razumemo, to običan građanin ne može da shvati ovde. I ne idemo u glavu. I ja ne očekujem da obični ljudi ovo razumeju. Zašto? Pa zato što godine propagande, godine ideologije. I ta ideologija koju oni plasiraju sada je slična ideologiji radikalnog islama. Vi vidite samo jedno, vi ne vidite dalje od toga. I to je suština cele priče. I ta ideologija pravda svu njihovu pljačku sopstvenog naroda. U Srbiji pokradi, uradi što hoćeš, 3 prsta digni, stavi majicu sa likom Vladimira Putina i ti ne ideš u zatvor. Gledajte, gospodine Trifunović, kako tije prava to odredena mreža? Naprimjer, ги зимат екстремната десница, ајде да трнеме Србија, да трнеме Македонија, Хрватска, например, или Словенија, Змагоје Линчич, екстремна десница, адмирал Давој Домазет Лошо, екстремна десница, а тие го величат Путин. И величат руската сила, значи нив не им пречи што екстремната десница тамо тоа го прави, туку тие ги врбот и ги прават на своја страна. Спомнавте албанскиот фактор. Од каде датира таа руска потреба која се испитуваа марксисти-ленинисти некаде пред 30 години нината Келија во Брисел преку кој се вршат одредени терористички акции, собира пари, се најдоа многу авионски карти на релација Брисел, на релација Женева до Москва. Од каде интересот на русите токму преку албанците да делуваат? Pa od razlaza 48. godine, od rezolucije Informbirao. Tog trenutka mi smo im postali glavni neprijatelj. Zašto? Jer je Jugoslavija u tom trenutku otrgla sve one zemlje koje bi po pravilu potpale pod ruski interes, sovjetski interes u tom trenutku, one zemlje koje su se oslobađale od kolonija i te zemlje svakako da nisu htjele ni sa Britanijom, ni sa Francuskom, ni sa Zapadom. I jedini izlaz za njih je bio pokret nesvrstanih koji je sve te zemlje primio, faktički, ali ne zaboravite, pokret nesvrstanih je finansiran na strane Zapada. I zato je Rusija percipirala Jugoslaviju. Sjetite se koliko puta su ruske, sovjetske, kako hoćete, službe slale ubice na predsjednika Tita. I koliko puta su oni hvatani ovde. I nama je glavna pretnja do 90. godine, glavna pretnja po rasturanje Jugoslavije, pa dolazila iz Rusije. Svo vreme su hteli da nas rasture. Oni ni jednom nisu hteli da projekat Jugoslavije opstane. Za razliku od Zapada. A onda dolazi do kontrapropagande, pazite.
Svi ruski agenti od uticaja, kad Rusija nešto radi ovde, upiru prstom u Britaniju i Ameriku. Svi kažu, bombardovani smo sa puno razloga, potpuno neopravdano, to je bila agresija, zločinačka agresija, bombardovani smo od strane NATO-a, da, to je bio zločinački čin, ali niko ne kaže ko nas je pod te bombe doveo, čijim politikama, za čiji račun i zašto je NATO trebalo zakopati u balkansko blato i kome se kupovalo vreme. Evo sad sa ove vremenske distance mi to možemo sami da zaključimo. Jer znate, kada vi godinama pljačkate američke fabrike u Srbiji i ne vraćate njihove kredite, a njihovu tehnologiju za koju vam kažu ne možete tu tehnologiju da izvozite Rusima, našim strateškim neprijateljima, a vi onda kažete pa šta nas briga, ko vas šiša, kao što Milošević radio, oni kažu u redu, kako se to zove? Pa to se isto zove varvarizam, da vi onoga ko vas je stvorio i 50 godina vam pomagao da od jedne seljačke, zemljoradničke nacije postanete jedan uljudan svet, prihvatljiv od svih, a onda u 50. godini pljunete mu u lice i okrenete se njegovom strateškom neprijatelju. Pa mi smo dobro i prošli. Vojните на простор на пранашна Југославија, имате некои тези, некои ставови околу Сребреница, руското влијание во Сребреница, генерал Ратко Младич. Možete li ovo kratki crti za makedonska publika? A to je velika tragedija, znate, mi na ovim prostorima smo svi bili izloženi velikim tragedijama, ali obično naši analitičari to gledaju preusko, gledaju sam događaj, a ne gledaju šta je prethodilo. Događaj ne gledaju, pa recimo kad govorimo oko Srebrenice, nekoliko meseci pred pad Srebrenice, general Ratko Mladić je povezao za stubove ruske i francuske vojnike, jer je i Rusija u Savetu bezbednosti glasala da se izvrše udari NATO-a na srpske položaje oko Sarajeva. Srpski mediji su prenijeli da su to francuski vojnici vezani za stubove, a nisu prenijeli da su kompletno ruski vojnici. Ja sam pokazao snimak, vidjeli ste, gdje srpska vojska vezuje rusku vojsku za stubove u sred Bosne i nakon toga, naravno, nijedna velika država to neće oprostiti nikome, pa ni nekom tamo generalu Mladiću. Nakon toga u Srebrenici 95. godine Beara, koji je bio ruski agent u srpskoj vojsci, vezan za Acu Vasiljevića, to je taj crveni orkestar, on kupi petoricu ljudi iz 10. diverzantskog voda i zarobljene muslimane idu i nasumično streljaju. I to se kasnije pretvorilo u histeriju, pretvorio se sveopšti masakr za koje je Međunarodni krivični tribunal optužio pojedine Srbe za genocid i pomaganje u genocidu, a Međunarodni sud pravde doneo odluku takvu kakva je, da Srbija nije odgovorna za genocid, oslobodio je Srbiju odgovornosti za genocid, ali ima odgovornost za pomaganje i tako dalje. To je potpuno jasna priča više. I meni je žao, i ja koristim ovu priliku, mi mnogi smo živjeli u zabludama, mnogi nismo imali pravu sliku šta se tamo dešavalo, ali sad se arhive otvaraju i naravno ne treba zaboraviti američko učešće u Srebrenici. Znate, oni su tamo imali heliodrom, Amerikanci su imali liniju sa Srebrenicom, nađeno je američko oružje i imate njihove lidere Srebrnčane koji govore da su zapravo lideri Srebrenice, kao što je Hakilja Meholjić, imate njegovu izjavu i na internetu, da mu je Alija tražio da žrtvuje 3 do 5 hiljada bosanskih muslimana, da ih žrtvuje kako bi Amerika izvršila napade na položaje bosanskih Srba. To nisam rekao ja, nego Hakija Mekoljić. A mi smo to imali i na Kosovu 98. godine. To je jedna operacija u kojoj sam ja učestvovao, gdje su zapravo zapadne sile, pre svega Amerika, hteli da izazovu humanitarnu katastrofu u prisustvu Sadako Ogate i imate knjigu Gorana Matića U milosti anđela i on knjigu počinje sa mnom, imenom i prezimenom, jer sam iz kola japanske ambasade snimio Sadako Ogatu kako manipuliše Albancima koji su izašli na livade i hteli su to da prikažu kao humanitarnu katastrofu i hteli su nakon toga da izvrše bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Međutim, mi smo došli do tih podataka, kaseta je otišla, tadašnji moj šef Goran Matić, ja sam bio specijalni savjetnik u tadašnjoj saveznoj vladi, otišla je ka Živadinu Jovanoviću, to se otkrilo i oni su morali operaciju od oktobra 98. da prebace za mart 99. U delegaciji sam učestvovao Savezne vlade u januaru 99. Kad smo trebali od Rusije, mi smo bili ubeđeni da smo mi neka braća. Ne znam kako, da kupimo 2 sistema S-300, da kupimo elemente da se brani ova država i ovaj narod. Jer znate, ja mogu da imam simpatije prema Evropskoj uniji ili prema bilo kome, ali kad je moja država napadnuta, od tih istih, tu je kraj, kao kad bi neko napao Severnu Makedoniju. Kogod daje. Makedonija. Znači, kako god daje, vi bi tu državu branili do kraja.
I to je činjenica. Međutim, nas u Moskvi sačekuju batinaši, sačekuju nas tamo razni KGB-ovci, jedva smo ostali živi, vraćamo se nazad, da bi njihovi agenti od uticaja ovde u Srbiji pokušali da mi stave ruku na usta, da o tome ne pričam slobodno kao danas pred vama, o svemu. Gospodin Trifunić, samo da to objasnime. Goran Matić je ministar za informacije. Savezni ministar informisanja, tako je. Da, vo vreme NATO bombardiranja, potom stano koordinator na site službi na poranešna Stara Jugoslavija. Tako je. Aca Vasiljević je šef na KOS. Tako je. I pravi ona afera s oružje sa Martin Špegel i naoružovanje na Hrvatska armija. Ne samo to. Nego on je organizovao da se podmetne eksploziv zarad ruske službe, po nalogu ruske službe, da se podmetne eksploziv ovde u Beogradu u restoran Ruski car i da se podmetne eksploziv na jevrejsko groblje u Zagrebu. I s igrom slučaja jedna tetkica htjela je da očisti toalet i našli smo nekoliko desetina kilograma eksploziva tu i to je sprečeno, međutim u Zagrebu je to eksplodiralo i znate čiji je grob podigao u vazduh? Ne. Pa grob majke Madeleine Albright. Po nalogu ruske službe. Bravo. Bravo. Za psihopate. Znači, majkata na Madeleine Albright. Da. Da, slučajno. Nije slučajno. Ne. Jer njena majka, oni su pod drugim imenom živjeli. Bravo. Stojimo da kažem. I kad jedan Srbi mi kaže kako mrzi Madeleine Albright, treba da zna, svaki taj Srbi, ne gledam u kameru, treba da zna šta je to po nalogu ruske službe uradio naš navodni general. Aca Vasiljev. Aca Vasiljev, bravo. To mu je pravi ime, Vasiljev. No Vasiljević. Da, Vasiljev. Kao što ni naravno, Nikola Pašić, ruski agent. Ljudi ne razumeju, imamo dokaze, sad imamo knjige, dokumente koliko je para primao od Rusa. I nije Srbi, niko nije Bugarin. U ruskoj funkciji. Gospodine Trifunić. A ovdje mu spomenik napraviti. Da, 27. april, 2017. godina, Makedonski parlament. Goran Živaljević, snimen, kratko znači, Goran Živaljević, snimen v Makedonski parlament. Selfie, isprake do poranešnog glaven, razuznavač bezbednjak na Georgij Ivanov, gospodin Siniša Aleksovski. Може ми ли за Горан Живалевич кратко, знам дека брзате меѓутоа Македонската публика ова навистина сака да го слушне. Кој е Горан Живалевич и што бара 27. април 2017 година во Македонскиот парламент? Прва ствар, што га нисте ухапсили. Зашто га ваше службе нису, зашто га не тражува? Сериозна држава требаше да го апси. Тако е. Šta će jedan operativac druge države, pa makar i to je moja Srbija, ali ja vam ponavljam, on je čak i napisao knjigu. Znači, on je bezbednjak koliko, ne znam ko. Znači, on tamo nije bio ni po čijem nalogu. On je najverovatnije to radio mimo znanja i našeg predsjednika, jer ja sam se sastao sa vašim premijerom Zajevim u tom trenutku i napravio sam slike sa gospodinom Zajevim, poslao našem predsjedniku i došlo je do, kao što vidite, do određenog pomirenja. Nama trebaju takvi ljudi. Gospodin Živaljević, znači ja sam potpuno siguran da on je bio u vezi direktno sa našim ambasadorom sada u Moskvi, u Rusiji, zapravo ovim, kako beše, on je novinar, vaš kolega. Lazanski je ovdje pravio pripremu u medijima, podržavajući ruske struje u Makedoniji, a gospodin Živaljević je doveo teroristu, doveo je Igora Juga, doveo ga je i ja sam učinio sve sa svoje strane da zaštitim gospodina, vašeg premijera, gospodina Zajeva. Ja mislim da gospodin Zajev zna mnoge detalje, šta sam sve uradio u tom trenutku. Neke stvari nisu za priču ovde, ali ja sam potpuno siguran da naša braća u Makedoniji, kao što su vidjeli te ljude koji su potpuno u ruskom uticaju, vidjeli su i nas Srbe koji smo u srpskom uticaju, u Srbiji kojima je jako stalo da naša braća u Makedoniji budu bezbedna, a da Makedonijom vlada onaj koga oni izaberu. Gospodine Trifunić, kratko, Goran Živaljević pored vas raboti za ruskite raznavačke strukturi na 27. april? Pa sigurno, ja ću vam reći, sigurno nije radio u srpskim interesima i za ovu državu. Bijek влегува внатре, се прави обид за државен удар, се прави обид да остане таа власт на чело на Република Македонија, бијќи не може да формира влада. Нешто слично што сега во Израел се случува, знаете. Не може да се формира влада, има тоа агресија. Ако neko dovede Igora Juga, hrvatskog ekstremistu koji je iz grupe Pauk, koje je on formirao, on je u tome učestvovao, pa Živaljević. Групата Паук? Grupa Pauk,
koja je ovdje bila izmišljena grupa da sakrije upravo rusko učešće u Srebrenici, su izmislili čitavu aferu gdje su optužili pokojnog Mišu Pelemiša, optužili su čitavu tu našu jednu ekipu Jugoslava Petrušića i ostalih. Evo, to sve pada na sudu. Onda mi je jasno da oni nisu radili u interesu srpskog naroda i srpske države. Iako, ponavljam, su nosili srpska obeležja. Prema tome, imajte to na umu. Sad da kažete da Goran Đevaljević je prvi aferata Pauk, kada što i gospodin Jugoslav Petrušić 18 ili 20 godini se sudi. To će biti interesantno da se njih dvojica sastanu negdje. Da, бидејќи та операција Паук всушност требаше, нели беше измислено дека... Па, šta mislite kako se došlo do ovoga Juga? I zašto on nije smeo da ide do kraja, da naudi vašem premijeru? Горан Джевалијевич во книгата тоа го спомна, вели, што носеше позади грбот и го... Какав грб носио пиштолј? Добро, спомнете, таа афера Паук требаше да заврши... Не, овај у вашем парламенту, да. Зликовац, он je nosio oružje. Da. Pa čime je udario gospodina Zajeva? Čime? Čime mu je raskrvario glavu? I na kraju, zašto je odustao? Zašto nije napravio taj korak dalje? E pa vidite, i mi malo u Srbiji volimo Makedoniju. A zašto ne napravi toj čekor? Zbog čega nije taj čekor uradio do kraja? Pa ne moramo sve o tome u ovoj emisiji. Neke stvari pitajte gospodina Zajeva. Ке прашам, ако некојаш имам прилика. Две работи, би сакал тука за крај да направиме. Гледате што се случува во Македонија, што се случува во Црна Гора. Токму во период кога двете држави стануваат членки на НАТО. Одредена хистерија на социјални мрежи, одредена хистерија во медиумите. Под контрола ли е тоа на Русија? Константин Малефеев вела дека е клучен човек кој финансира проруски структури тука на Балканскиот полуостров и се прави таа социјална хистерија, која има два модели. Нели американците ги прават они обоени шарени револуции, кај што се Tek ćete vi da imate problem. Tek ćete vi da imate problem. Ovde se u Srbiji, najverovatnije u Srbiji će se formirati ruski digitalni centar pod određenom firmom da su tu da kao prave neke seizmološka istraživanja. Ide njihova udarna ekipa iz San Petersburga i drugih gradova, pa će turisti ruski sa punim oružjem vjerojatno biti ovde, ali se formira digitalni centar za ta hibridna dejstva. Meni je žao što mnogi ljudi, posebno naše kolegi, ne znaju šta je to. Šta su to hibridna? Pa ko se zove hibridni rat? Nije to hibridni rat. To su hibridna dejstva, čiji je glavni cilj da se podeli društvo, da se izazove haos u sferi društvenih medija, da se izazove jedna nesigurnost i da se sve to okrene u korist, naravno, Rusije. Oni to rade legitimno, nemojte pogrešno shvatiti. Konstantin Malofejev, on je pripadnik GRU-a, ruske službe, on je vezan za tu službu. Ali nemojte da ovo shvatite kao kritika Rusiji. Pa oni rade ljudi svoj posao, oni brane Rusiju. To što će oni da žrtvuju svakog Makedonca, svakog Srbina ili bilo koga u svojim interesima, pa to je njihovo pravo. Ali je suština da li naše državne službe prepoznaju to kao opasnost i kakav mu prioritet daju i šta rade u kontri. Ja vam kažem skoro ništa. Jer para vrti de Burgija neće, mnogi ljudi su na ovim prostorima potkupljeni, mnogi su zadojeni tim različitim vrstama ideologija i jednostavno situacija je vrlo ozbiljna i ako mi ne napravimo 48. ponovo na ovim prostorima, nama je predodređena sudbina Bliskog istoka, kad god se negdje nešto dešava. Znači, mi treba da budemo bure baruta u koje svako može da baci šibicu i da destabilizuje Evropu. Ja mislim da smo dovoljno inteligentni, da imamo dovoljno kapaciteta i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u drugim zemljama. Sećate se mojih nastupa vezano za Crnu Goru, pa pogledajte, ja sam ispao da sam, malte ne sam sve pogodio. Šta sam pogrešio kad je Crna Gora u pitanju? Jednu jedinu stvar. Što de facto se случи во Црна Гора, Османи Трифунович? Бидејќи тоа беше земја членка која се одвојуваше од руското влијање. Tako je, oni su se odvojili od Rusije i Rusija im je uzvratila preko srpske crkve i preko srpskog naroda koji tamo živi. I kako su prošli, pogledajte vladu Crne Gore. Koji deo sam pogrešio kad sam govorio da to ne može tako? Da gospodina predsjednika Đukanovića ne možete da porazite u političkim igrama, možete u bezbednosti, možete u diplomatiji, ali ne u političkim igrama. Na kraju krajeva, mnoge usijane glave ovde, ovi, da kažem, beogradski Crnogorci, koji misle da mogu da vladaju Crnom Gorom iz Beograda, zaboravili su jedan mali detalj, a to je da je Crna Gora 29. članica NATO. Pa kad su sve spremili da izvrše egzekuciju nad Đukanovićem, uključila se DEA i
povaljala, pohapsila sve od Velje Nevolje, od svih ovih kriminalaca, kao i ako se vratite par godina unazad sa Darkom Šarićem i njegovom grupom, isto se DEA uključila, isti scenario, isto sve, snabdevanje kokainom iz ruskih izvora Kolumbije, jer svi dobro znate da je FARC nastao od KGB-a i zato ruske posade na posedama ovih Kavčana i Škaljara, sve ruske posade, poluruski brodovi i DEA koja to sve hapsi, potapa i tako dalje. Nije DEA neka benevolentna organizacija. DEA se bori protiv narkokartela, ali se bori i protiv suprotne strane koja koristi narkokartele da bi, ako im propadne operacija sa Sberbankom i pranje novca tu, da mogu operacije, pare za crne operacije mogu da se obezbede iz drugih izvora. Opet ponavljam, nemojte da steknete sliku da je ovo nešto protiv Rusije. Naprotiv, Rusija ima prava to da radi. Ja samo kažem da kao Srbin i vi kao Makedonac, ja ne želim da ni Rusija, ni Kina, ni Amerika koristi mene i moj narod u samoubilačkim misijama, u nekim svojim nekim potrebama i nekim ratovima. Meni ste bliži vi nego bilo koji Rus. Meni ste bliže vi i onaj u Crnoj Gori nego bilo koji Amerikanac, Rus, Kinezi zajedno. Ja s vama živim u komšiluku, a ne sa njima. I zato mi je jako stalo da se ovakve stvari, i dobro je da imate ovakvu televiziju, da se neke stvari, glas razuma, a ne zapaljiv, mi ovom i onoma, dajte, pustite ono što je bilo u prošlosti, nek se prošlošću bave istoričari i sudovi. Ajmo da vidimo šta kažu mladi. Ajmo da vidimo šta kažu racionalni ljudi. Ajmo da vidimo da oni najsposobniji odrede trasu, sednu za sto, popiju kafu i dogovore se. Jel ima neki problema na relaciji Srbija-Hrvatska, Srbija-Makedonija, Srbija-Crna Gora? Pa ajmo da sednemo. Ajmo da popijemo kafu, da napravimo spisak problema i spisak rešenja. Tako rade civilizovani ljudi. Sve drugo, svaki drugi političar, ponavljam, koji ide mimo ove logike, je u funkciji, a prepoznaćete ga, ja imam prava, ja sam bezbednjak, ne moram da budem politički korektan, kao što vidite, vrlo direktno govorim, jer bezbednost je takva, ili je čovjek živ ili nije, mi nismo politikolozi, nismo ni sociolozi, i jednostavno imate takvu sliku. Ili ćete da budete deo normalnog sveta, civilizacije i rešavati svoje probleme na najbolji mogući način, gajiti dobrosusedske odnose, uvažavati jedni druge, ili ćete biti u funkciji različitih geopolitičkih uticaja, ali onda žrtvujete ne samo sebe, nego i svoju decu i svoju državu. Zadnje pitanje. IFMS od Ljubljana od Slovenije pravi odredena politička analiza, минатата недела, кај што вели дека се спроведе операција Конјски скок. 160 портали финансирани од Унгарија во Република Македонија создаваат социјална хистерија, создаваат социјални тензии, каде што на крајот треба да дојде до промена на власт и враќање на Никола Груевски. Дури во еден дел на нон-пейперот што го дава Јанес Јанша, тоа е нели тој триаголник кој што завршува до Љубљана, кој завршува до Будимпешта. При тоа не мислам дека Будимпешта е толку мокна да може да спроведе на таква операција, а тамо да не бидат склучени руси, руски пари и така натаму. Јасно ми кој дан. Да иза нон-пейпер се стои руска служба која е тела да баци шибицу у буре барута балканско, да би одбацила од себе, да би од себе отклонила fokus međunarodne zajednice i pažnje oko Ukrajine, Donbasa i oko tih teritorija, jer tamo došlo do jednog velikog zatezanja. I vi sada u medijima više nemate ukrajinsku krizu, nego imali ste non-papere, a pošto non-paperi nisu uspeli, sad su zapalili šibicu preko Hamasa, iza koga direktno stoje, pa koji im je donao ove rakete koje idu na 120-130 km. Pa to oni nisu mogli napraviti u tri života. To vam je to. Međutim, kad ste pomenuli tu organizaciju, izvinite, a koliko takvih organizacija vi imate u Makedoniji? Zašto vaši fakulteti društveno-humanističkih nauka nemaju po jedan takav institut? Pa da oni daju stavove. Zašto ne zovete ljude iz Amerike kao što je Greg Copley, kao što je gospodin Bodanski, kao mnogi uticajni ljudi koji znaju što se ovdje dešava? Vrlo dobro. I od njih tražite mišljenje i savete, nego se pecate, pa šta je IFMS? Ko tamo radi od poznatih stručnjaka? Izvinite. A posebno, ko radi poznatih stručnjaka iz polja bezbednosti? Pa niko. Майкл Помпео беше пред 2,5 години во официјална посета на Македонија. Средбата со македонскиот државен врв се случува во Охрид, кажува 2 или 3 пораки. Дали ние ги разбравме, тоа не знам. Првата порака е: не можат руски ботови да ја водат државата. Втората порака е: немојте да добивате кинески коруптивни кредити. И третата работа е: потпрете се на Грција и енергетски да увезувате се што ви треба од Грција, односно од Израел. Тоа се значи трите пораки кои Майкл Помпео не ги прави. И ние имаме една социјална хистерија на руски ботови. 160 портали умрежени. Секој ден е на хистерија. Разумели што сте ми рекли? То су та хибридна дејства. Тоа ме плаши, тоа што кажате дека центарот се прави сега во Србија. Кај ќе биде, Белград? Очигледно да имате и ви, да ќе биде еден центар и код вас.
Vi ovdje imate 120 u Srbiji, 120 portala bez impresuma, bez ičega, razne neke poluistoričare, zamislite čovjek koji komentariše bezbednosne pojave, čovjek sociolog. Kod nas profesori bezbednosti su nekadašnji nastavnici marksizma. Pa šta očekujete tih ljudi? Čiju politiku da vode? Srpsku, zapadnu ili rusku? Evo date sami odgovor. A ta histerija koju oni prave upravo dolaze odatle. A to je problem vaših službi koji ne umeju da prepoznaju to kao pretnju, pa imate zakon o informisanju. Kako može jedan portal može da vodi dete od 12 godina? Kako to može da bude novinar? A po vašem zakonu ne može da bude. Portal može da ima registrovana medijska kuća, a ne napravi neku nevladinu organizaciju i sad je on kao novinar. Pa to je ta rupa. Rupa, zapravo, zakon postoji, ali ih vaše službe ne koriste, vaše službe ne razumeju šta su to hibridna dejstva, jer da razumeju, obavestile bi ljude u parlamentu, doneo bi se zakon i zakonom bi se takve stvari zabranile. Suprotno, ako to ne razumete i ako do sad niste shvatili koja je opasnost, platit ćete visoku cenu, a to je do vas. Da završimo emisiju. Moramo da završimo. Albanija i Bugarija. Bugarija stava veto на почнување на пристапни преговори на Македонија со Европската унија, значи не навлегуваме во историски теми, меѓутоа една земја која е веројатно под силно влијание на Русија, таму е силно руското влијание, учеството на Русија во правење на бугарска држава, става вето на пристапни преговори на Македонија со Европската унија. И тоа што најмногу загрижува, оно што вие го кажувате, дека Русија и понатаму има силно влијание врз албанскиот политички партнер, тоа е партијата Дуили, која е наследничката на УЧК во Република Македонија. To je vaš problem koji morate da rešite. Imali ste priliku da taj problem istaknete dok je bio Pompeo. Sad imate Kameliju Harris, dođite do nje. Ako ne umete, sami pitajte prijatelje. Znači, vi morate da se borite za svoj opstanak. Ali, znate, ima jedan problem što postoji jedan trend u Makedoniji, postoji trend da se prisvaja nešto što nije njihovo. Uzmite samo Srpsku pravoslavnu crkvu. To je druga tema. Če ние отидеме абет одводен сосем на друг правец, минатиот пат исто така направивме одредено интервју кај што ние отиде во друг правец. Конкретно, можеме ли да заклучиме емисијата? Руските служби, центарот во Дрезден, ја формира претходницата на УЧК, таа структура го отпочна процесот на дисолуција и растурање на СФР. Путин работи во центарот. Управо тоа што сте рекли. Тоа е суштината на ова што вечера го кажуваме. Па тако е. Многу среќа. Ке бев задоволен да можеме уште повеќе време да разговараме, но некоја следна прилика остана многу теми. Граѓани Македонија. Се најдобро. Со среќом. Било ми задоволство. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Имавме политичка анализа во трајање од 20 минути, имавме интервју со Дарко Трифуновиќ во трајање некаде 46 минути. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, ново дружење недела во 22 часот. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.